amapolisi giramufatira mubika nukuvuga ngo ubufureko ari mu maboko ataraye aba mu kigo cya polisi aracunzwe nawe yavuze ati ntago ashobora gusohoka nukuvuga ngo nihatuye nihakurikiranwa ubuzima bwe bwose yanze yaravuze ati nimunshira hano hanze gucya mukansora ndabapfuye ndapfa nuko byifasha ayo makuru rero andatugeraho masha kuri ayo ngayo nuko nubundi ubuzima bwiwe nyine buracari nyine bumeze neza habe nabo polisi iri muri process zo kumurekura zo kumutanga ngimusubize asubiraho yara nawe akavuga ngo sinsubira mu muriro bari abantu niciye bari abantu nanyaze bomira naje ye baravuza yabwiye polisi ati njewe ahubwo nopfira ati ubu ngubu nukuvuga ngo hari urubanza rwiwe na polisi yewe genda mundekere hano twebwe nta cyaha wadukoreye genda nta cyaha ufite hano tubika abanyabyaha tukubike gute hano tubika abanyabyaha se w'Ibugande tukwambike seteni toyaye turakwambika udashoboye ati hariyaga naho ni muni aho tukujane si Kinshasa nibo babi uvaga tukujane Kinshasa toyaye tinabagiyeyo ntibavuyeyo bashebujura bose bari mu gihome tinone je badatabuja bari mu gihome jewe noneho ndamirwa mungumize hano nyabona mungumize hano polisi ati rigenda ija hanze usanga urugo rwawe hano urahani niho ruri n'abavandimwe ati bari hano impamvu polisi iri gutanga zirumvikana ti hano tubika abanyabyaha cyane cyangwa se haba abakozi bacu muri kino kigo abakozi ba leta urakomeza urye kuri leta ivyo uja mu nkambiga niho HCR ikomeza hari iho sino haseruka iwe ati hari iho no gucya nogera kuri gate bomira ariko batangiye kumugira inama ngo ikirego ciwe agitware muri HCR kugira ngo arebe uko yoja hanze iyo niyo mitwe niyo processes nubundi ya ubu nyine no kubwira bura polisi ngo imugumane n'uburyo kugira ngo dossier ikomere ukuntu hanyuma ngaza kwireporting muri UN avuga yuko umutekano wiwe utameze neza ngaje hanze yewe fureko izi ni ingaruka z'icyaha tuzi Joshua izi ni ingaruka z'icyaha bimwe nakubwiye ngo ibintu bizabiba bituma no tugaratundi natwo nkuko general yasize abivuze yego twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment Tawala TV reka tubiyegerezeho abandi tubaramutse bitewe naho uherereye dukurikira tubashimira mwese mwamaze gukora subscribe by'umwihariko reka saba abantu bo kuri Joshua Entertainment banyarukire kuri Tawala TV bakore subscribe hanyuma bakomeze bagezweho ibyiza muhasanga n'ibindi byinshi bikiri inyuma reka nguhikaze demo hanyuma tukomeza twiganirire komera cyane bwana munyamakuru kuri Joshua Entertainment uziko benshi bagaza banyita ngo se niwe Joshua Entertainment kera tiyo se Joshua ntibamenye gutandukanya Joshua Entertainment ndetse abandi bakavuga ngo se niwe Mendi Mind kubera ko ari ibinyamakuru wakoreragaho wagaragaragaho cyane yego n'amahoro ariko turaho turashima Imana igihe ngira ngo kinene tutaganira ariko twaje tubwire ngo abantu badukurikiranaga kuri Joshua Entertainment twatangiye twakorera udutaramo ahandi wakera hano ndwakera hano nubwo mutaza munyibuka ngo muzambe udutaramo twakoreye hano ndetse ni nawe wamfunguye ino channel mbere ye twahitaga Jonathan TV show yaje guhindura ibatawara kubera ko yaje kugaruka urabizi ko bari barayabuye bagica biriya tugara twari twarayabuye ariko yaragarutse gatubwire ko ariyo yitwaga Jonathan TV show ubu yahindutse Tawala no kubanyarukireho rero bakore subscribe cyane tudatinze rero abantu ntago bagikunda ko tubanza kubatindira cyane twinjire rero mu nkuru yacu iyo no munsi ni inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru ya Kimanuka
cyangwa se Fureko ese irindi ni Felix ni hari irindi se ayazwi cyane ni Fureko Kimanuka. niwe rero ni inkuru yo tugiye kubagezaho aho kuri ubu ngubu ubuzima bwiwe butifashe neza na gakeya, aho n'ubundi ari mu maboko ya polisi yahariya i Bugande. ubu niho aherereye, ariko reka murabizi yuko yaje i Bugande, hari n'abatari babizi, ariko ubu ngubu ari i Bugande ariko yaje avuye i Burundi, n'ubundi aho yaciye mu bitaro, yaciye mu buzima butari bwiza na gato. Ndetse kandi duhereye no hirya kandi muribuka aho yakubitiwe nibyo tuza kuva imuzi. Yes, ngira ngo wayinjiramo gakeya ubaciramo urugendo rwe, hanyuma tuze rero kwinjira hari i Bugande aho ari mu maboko ya polisi kuri ubu ngubu. Tubabwire n'impamvu yahisanze cyangwa se n'impamvu akihari kuri ubu ngubu. Yego Joshua Entertainment, reka tubabwire ngo tugiye kubiva umuzi iby'amakuru yiwe kuva wa musi akubitwa n'igihe bamanutse bombi na Muniga Ntama, igihe bari hari akundondo bakamanuka bagaja za Bibogobogo bagahunga kugeza igihe binjiye mu nkambi ya hariya, bari mu nkambi irimo abakongomani n'ubundi hano mu Gatumba, kugeza igihe yarwaye bakamufunga akarwara akaba paralize, kugeza igihe bamusabiye uburyo bushoboka bwose bwo kugira ngo aje kwivuza ave hari i Burundi ko byari byananiranye kugeza ageze i Bugande. Nibyo tugiye kubaganiriza. Burya imboga nyinshi yo zirimo zagema ibirungo byinshi cyane biza biruha bikabije. Uyu Fureko yabaye ikirungo c'abamayi, baraguma baramushekerera yuko yavuye muri bene wabo yifatikanyije n'abamayi n'abaduyi bacu. Aruhe birarenga, mu kurenga bimuviramo gukubitwa. Ukire naho uriya rega niko bimeze no kuri abantu tutugara twose nyine tuba dukomeza nk'ubu Kongoro ayiwe tuzayavimuze vuba ngaha, nawe ntameze neza murabizi ngo niyo konseye baraguvumbuye Gisekedi nimba ari umuntu urakaye ufite umunabi ni Gisekedi ku Kagara ari kugenda atsindwa, karatsindwa arakariye. Umujinya afite niki nuwa byasoni nyine na arakari akagara kakamubisha. Sasa bari reka tutinjira mu yandi makuru twari mu yafure gusa bakomeje kumuha amakuru atariyo, ariyo mpamvu uri kumva hariya impfu zabaye impfu kubera inda nini. Twakomeje kuyakimana nuko rero Kimanuka Fureko. Ejo bundi ari ijambo navuze ndavuga ngo afite ngo basebukwe babiri. Umugabo wa Kagara utuye hano hepfo nabikoze ikiganiro, twavuze uburyo umuntu yakubiswe na basebukwe, kuko biravugwa yuko yari yarashatse mu banyamoko, kandi murabizi ko afite n'umugore w'umunyamurenge, urumva ngo afite basebukwe habiri. So rero Fureko muribuka ko intambara zabaye mu buryo kubera ko bari bakubiswe bibi, nuwa ngo barakubiswe bageraho baravuga se twe turi kumwe n'aba bantu b'abanyamurenge binjiye muri mayi, ariko twadukubitwa gutya gute. Niho hafashwe Fureko n'abayiskoti n'abandi bari kumwe, bari barinjiranye muri ba mayi, barakubitwa murabyibuka. Bamare gukubitwa barabafungaho gato, nyuma baza kubafungura. Nico cyagihe bamaze kumufungura Muniga Ntama yamusanze avuye i Burundi. Muniga Ntama arazamuka nawe biranga, barakubitwa muribuka igihe bari muri za Bijombo. Barakubitwa, nibwo gukubitwa baramanuka bahunga urugamba. Baramanuka muri bukaka video cyangwa se amafoto barengeje Muniga Ntama mu gipoyo ariko araruhunga se hari ubwo yigeze arwana ntikivyo. Muniga Ntama
ahungana nawe buriya mugabo Kimanuka. baca za bibogobogo kimanuka bahungana bagera za bibogobogo ndetse bagera za bibogobogo abantu barababona batanga amakuru ati yewe muri Ntama baramwikoreye ndetse n'undi kimanuka hano ubuzima ntabwo babona ko byakomeye n'abarundi bama bagira gutya pofu ni Burundi kimanuka iwe bama bahitira hehe bahitira mu nkambi yo mu Gatumba bagere mu Gatumba hari amafoto ahari kimanuka ari we Fureko ahatonze umurongo agiye gufata biriya bintu zarashimishije cyane burya ngo bazavuga ngo utaranirwa agaramye azagira ngo ijuru riri hafi uriya mugabo nawe yari ataranirwa agaramye kubera ko yari azi yuko ari mu maboko yiwe ariko ageze hariya yisanga mu maboko ataraye nuko rero Fureko ageze mu nkambi ubuzima buramukubita abanyamoko bari kumwe bamutahagaho uwo bahuye ati ona mu Rwanda ona Mutusi bagakubita mu Rwanda Mutusi bagakubita mu Rwanda Mutusi bagakubita Fureko ararwara kubera ko n'ubundi muribuka uburyo bari bamukubise nabi arwarira iriya mvune ndetse n'abarundi nabo bama bafata ati mwebwe mwaratubesha bata mu mugozi n'aba escort bari kumwe bate mu mugozi barafunga iyo mu myobo mu mazi barafunga nimba ari umuntu wafunzwe nabi Burundi mwabagabo mwe abantu bataza amakuru ni Fureko yafunzwe nabi amare gufungwa i Burundi aba yamagira stroke arwara paralyze kuboko kumwe uruhande rumwe ntirukore n'amaguru wapi nta kugenda icyo bakoze niki bantu bamusabiraga kumufungura basaba leta y'u Burundi ngo ati no muntu takwa tagize none ga yakoreye satana ariko ga none ga mutubabarire avurwe amafamiye ga ari yeteranya Fureko baramufungura bagerageza kumuvura i Burundi aya makuru mpamvugaga na amakuru mfite gihamya sa makuru Fureko aravurwa biranga ndetse ngo yanahumyeho yarahuma amaso arahuma yari yahuye n'ibibazo bitoroshe murabyumva uburyo yakubiswe n'uburyo yafunzwe hano i Burundi byari ibintu bibabaje bigere rero hagati baravuga ati rero mureke tumusabire kuja kwivuza ariko bwari uburyo bwo kugira ngo bamucikishe kuko ubwabo abarundi bari bamumereye nabi ndetse na za mayimayi zimumereye nabi niko rero kuvuga ati sawa reka tumusabire uruhusha rwo kuja kwivuza nibwo kumucikisha bamuzana i Bugande bageze i Bugande rero niho rero tugiye kuvuga rero Fureko uburyo yabaye uburyo akigera i Bugande yakiriwe n'uburyo ubuzima bwamumereye nabi ubu akaba ari mu maboko ataraye i Bugande rero Fureko amaze kuva i Burundi agera i Bugande bamujana mu bitaro bagerageza kumuvura baramuvura bamwitaho bagerageza famiye mbese gutanga amafaranga yo kugira ngo n'utundi tugara kugira ngo avurwe haravurwa vraiment yitabwaho ubuzima busa nk'ubugarutse ariko rero abantu rero bamare kumenya yuko Fureko yahageze murabizi ko twanyazwe na Fureko ariko umwana bamaye inka zira zose zariwe mwagaza mubona ni Fureko ibitungwa byose ni Fureko inkoko ni Fureko ndagira ngo n'inyawe yarushe canke yakazazi ryagaboga none wari uri kumwe n'abana bagica bataza batoranya iwe se ntiyoba yarariye reka ndeke aho nuko Fureko ageze i Bugande ngo babimenye abantu bose ko kutwaranyazwe ukujosho ukuwari inka zawe zanyazwe nimba warayibuze ni Fureko
kuko yari kumwe na bamaye nukuje bugana nukuje bugana y'urwariho ni narukira Fureko nk'umuntu akinjira mu nzu baje azi ngo baje kumusura kumuha pole kambwa ati yewe zanka zanyazwe hariye uhari ni zanje none keneye inka zanje ziri he mbwiraho inka zanje ziri Fureka ati tazo uranyishura inka zanje hasohoka akinjira abandi ibindi ati ahangaha gazohata ubuzima abantu baza kunyishuza ibitungwa n'intuze zabo ndazikurahe naraje kwivuza ndi umurwayi narahunze ntazosubiririye ukira aho ngaho reka twibutsa abantu yuko abantu yarasanze ari Bugande n'abantu bahunze intambara ziterwa na mayimayi ifatanyije ndetse na FARDC na leta na systeme ya leta mbese ikorera muri abo mayimayi bose rero uwari ubasanze n'umwe mu batumye bahunga wari warifatikanyije n'abamayimayi ni ukuvuga ngo we ndaco yarahunze mu yandi magambo yarakurikiye abo yirukanye yego akomeza ni ukuvuga nk'uko wari ubivuze yarakurikiye abo yirukanye azi ngo arahunze ahubwo asanga ba bandi yatumye bahunga bati byabo ba bandi banyazwe tutakigira inka n'ubu bahaba zirasa bakongoro babatuma n'utundi tugara ibi bintu twaravuze ngo muzohunga amahoro kandi muzobibazwa muzobyishura singahe Fureko batangiye kubimwishuza atari no mu gihugu noneho muzagitaha Fureko aravuga ataha ndahapfira aba bantu bazonika yagira gutya ati yewe ibyo ukora byose uri hano dukeneye imitungo yacu dukeneye ibitungwa byacu niwe wari uyoboye maye niwe wari warase koroneri none umuntu yoba koroneri uza wirirwa urwana intambara ukanyaga uri kumwe n'abanyaze ninde wabahaga ikirari cyaho inka ziri ninde wabahaga donke niwe watangaga inzira zose Fureko aravuga ataha nta kundi yigira inama ninguma hano nta handi ndi butorokere muri Kenya iho bazomira hazana iho twari kumumbira none Bugande kuko n'umunabizi ko n'ubundi yavuye hariya i Bugande cyagi yaje muri mayi yaravuye i Bugande aha niho ngerageza kuba na resista kubera ko mpaje niko Fureko kwitanga muri polisi wenyine nta wamureze nta wamutwaye Fureko yitanga muri polisi amare kwitanga muri polisi ga aravuga niki kubera iki statement kwaza kwitanga muri polisi aravuze none ni bande bahabaga naba abaturage kubera iki abaturage ati b'Buganda ati uyu yatumara inka aje ahunga niho twaje duhunga yaraturase yatwiciye imiryango afatikanyije na bamaye imitungo yacu amazu yaratwitse afatikanyije na Red Tabara na bamaye imiryango yacu mwumve ko yashize kubera no mugabo aho imitungo yacu ko turamubaza imitungo yacu yanyaze inka ihene intama biri hehe yabishize hehe nimba yarabiriye nabyishuri tinatari ivyo ataona Fureko ati kugira ngo ngume hano muri quartier yamayitanga muri polisi polisi giramufatira mubika nukuvuga ngo ubu Fureko ari mu maboko ataraye aba mu kigo cya polisi aracunzwe nawe yavuze ati ntaga ashobora gusohoka nukuvuga ngo nihatuye nihakurikiranwa ubuzima bwe bwose yanze yaravuze ati nimunshira hano hanze gucya mukansora ndaba mfuye ndapfa nuko byifasha ayo makuru rero andatugeraho masha kuri ayo ngayo nuko nubundi ubuzima bwiwe nyine buracari nyine bumeze neza habe nabo polisi iri muri process zo kumurekura zo kumutanga ngo imusubize asubiraho yara
nawe akavuga ngo sinsubira mu muriro bari abantu niciye bari abantu nanyaze bomira naje ye baravuza yabwiye polisi ati njewe ahubwo nopfira ati ubu ngubu nukuvuga ngo hari urubanza rwiwe na polisi yewe genda mundekere hano twebwe nta cyaha wadukoreye nta cyaha ufite hano tubika abanyabyaha tukubike gute hano tubika abanyabyaha se w'Ibugande tukwambike seteni toyaye turakwambika udashoboye ati hariyaga naho ni muni aho tukujane si Kinshasa nibo babi uvaga tukujane Kinshasa toyaye tinabagiyeyo ntibavuyeyo bashebuje bose bari mu gihome tinone nje badatabuja bari mu gihome njewe noneho ndamirwa mungumize hano nyabona mungumize hano polisi ati rigenda ija hanze usanga urugo rwawe hano rurahani niho ruri n'abavandimwe ati bari hano impamvu polisi iri gutanga zirumvikana ati hano tubika abanyabyaha cyane cyangwa se haba abakozi bacu muri kino kigo abakozi ba leta urakomeza urye kuri leta ivy'ubuntu uja mu nkambiga niho HCR ikomeza hariho sino haseruka iwe ati hariho no gucya nogera kuri gate bomira ariko batangiye kumugira inama ngo ikirego ciwe agitware muri HCR kugira ngo arebe uko yoja hanze iyo niyo mitwe niyo processes nubundi ya ubu nyine no kubwira buri polisi ngo imugumane n'uburyo kugira ngo dossier ikomere ukuntu hanyuma ngaza ku reporting muri UN avuga yuko umutekano wiwe utameze neza ngaje hanze yewe fureko izi ni ingaruka z'icyaha tuzi Joshua izi ni ingaruka z'icyaha bimwe nakubwiye ngo ibintu bizabiba bituma no tugaratundi natwo nkuko general yasize abivuze bazahunga amahoro none se utundi tugarantuzi kwi Burundi bari he uracabona muniga ntama twamubonye muri bwa bukwe gusa ngo yagiye kwambara uriya muhungu ugira se watandukanyije se na nyina ese murabizi yatandukanyije se na nyina aja kwambika Muniga ntama mwese muzanca muniga ntama njega nzamwita Yuda Iskariyoti niko yivugiye ariko yaravuze ngo we azaba ngo kugira ngo apfe gutyo yopfa nka Yuda Iskariyoti cyangwa kamera nka Hitireri nuwango rero naba nubundi nabari bagakunzi bazabeshera FPR ngo yatumye ingo zabo zitandukana bose ngo nta byangombwa bafite barabifashe barabibitse uburundi kubera ko reka nkubwize kino kintu wenda dusoza ikiganiro muvandimwe Neva yamenye yuko bano bantu bavumwe n'abanyamurenge babavuyeho arakihebe n'ubundi abanyamurenge abaka ibyangombwa ubu ni ibikoresho sinzi amakuru jewe mfite nuko ejo bundi iriya nama yahuje umuhungu wa Habyarimana na Nyamusaraba na Kayumba ariko Kayumba ganti yari yagiye n'intumwa ya P5 na ntuze na Kongoro n'abari abandi bari Kinshasa biravuga ko buriya Nyamusaraba babanje kumushira muri kasho bamuzize iki kubesha yarabesha leta y'u Burundi ayibwira yuko imuhe abasirikare cyagiye imbere ikamuha abasirikare bagira ababwira ngo arasanga y'abandi bagasanga n'abantu batarenze 5 ntuze ikinyoma nico akagaraga koresha gusa nkuko twabibabwiye mbere tugitangira isekretari abimarira ubu kuri iyi nshuro nono ntabababarira ivyo byo babimenye azagenda amenya amakuru uko bukeye nuko bwije uko mumubeshe batuma ngo muzi ngo bagiye kumara kandi akagaruzi ko bonyine bazabagambanira bonyine no kuvuga ngo hari umwuzo uzenguruka gutya akabwira gisekedi tigerega arakunyometse uriye kubera biriya ninda nini buri muntu wese arashaka kugira ngo yipendekeze kuri gisekedi ariko amaze kubamenya vuba aha karabavugutira umuti reka tubabwire yuko vuba muraza kubona bamwe bahabahunga abandi ariko sinzi aho bahungira nihe ariko muraza kubona abandi nabo bari muri kasho benshi kandi kuko bamwe
bano bose wabona baza baja muri ruya rugamba bahunze hariya ku Ndondo abenshi uzi ko ari ukwiyahura kubera ko bavuze ati turajaye nituje Burundi baratwica reka twiyahure nituja muri Kinshasa baradushira muri kasho nituja mu Banyamurenge nabo baratuvunye ntibatwakira ahubwo twobagira inama musaba imbabazi twebwe ahubwo Abanyamurenge dufite imbabazi muri abacu ntitwobamerera nk'abari yibo mwagiye kwigurishaho ubwo yewe abantu babagabo nabaza bigurisha ese narivuze gute muri mu kwidandaza reka dusoze ikiganiro bwana munyamakuru tubabwira ngo burya bazavuga ngo akabi ntaho kaje ntimuzotumara ntimuzotugambanira ngo mutumare ntibizashoboka ahubwo muzotugambanira ni kwa kundi ngo umwanza gucira iki akoba Imana ikagucira akanzu reka tubabwire yuko nimutagaruka ngo mube abana mu rugo muzaba ibivume kandi iyo umuntu yavumwe ni satani nka kwa kundi Imana yatuvumye satani azayangara gusa ntahaza muzangara muzazerera kandi muzabura ubafata ndetse n'uzabafata azabona ko muri bivuma ahubwo abagirire nabi niko bimeze abibazaga rero amakuru ya Fureko nuko ameze ubwo bari muri polisi hariya i Bugande amakuru yacu ndetse n'ibindi biganiro nakagarukaho muri commentaire n'umwanya wanyu mutange ibitekerezo byanyu tubibutsa kandi gukora subscribe abantu bo kuri Joshua Entertainment mwese munyarukire kuri Tawara TV mukore subscribe. Murakoze cyane bwana Joshua. Yego